min sang ni le som ni pan ni November ni som pariat atanga ni som ni akian lang phai provisional synod ki khom pui voi khat na an lo theng don ta der maya pathian he na lom thu sela chunga local tur song te chu thanem ngai ta ka ron kala thei to pa tong trai na nen he hun him mang thei tura kanin buat sai kan do a chu tiang tur chuan program me pui song te palai song te kan som chewani Hong Kong ding November ni som paget pa som ni ki kal sumahin Jubilee ko chu ma di phailin pastor Bielin kam phai sinot masape choizin tum dinga hiwa je ki khom pi masape ni thagaw lam mal som na idom na dingule midam te ading amal som na hi dinga panla chi tin je khom pi opchi dingin lalpau je su minin kam si hi Di Pioneer Pastor Bial Jubilee ko khana sinot in khom pui avoi khat na turata kan nei don ani kan sinot in khom pui a hian palai ni sa te palai tel tele provisional sinot hom chunga member zong te ron kal vek turin kan so machu Tamphai Presbyterian Church Provisional Synod Ikhom pi khat veina mangdi hiwa zia dinga hin palai zo sia te upang kimchi dingin ikichielu ahi Tamphai Synod ki khom pi masapen Jubilee ko chum bi ina manadinga hin tanggam le phai gama ko chum mi te ho zo si je ki khom pi mang si dingin ilalpa jesu minin thong sil hi Tulay tagi khompi hin presbytery palioma pastor Biel som di on khompi pumpi tulay tagi population sing khaple sang kole jani som kole di oma dan jo ki mi sing khat sang ni ja kole som ni le khat oma khompi palai ding hi dan jo kim som nga jela pakhat I chaw wa hi mi ja thum tu me hi Âu chung pai ja thum som nga ni ko ki uma tu chung provisional synod ki hom pi tam thei pe ki hom dingin ki chielu Tamphai provisional synod voi khatna ki khom pui kan thlen thura hian ko fran mi pui zong te lo tel vek turin kan som sewa ki sare tharawa tok na sa tak kan chan theina turin du sakna kan hla na cheu